Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ashtawanpish ñukanchik huchakunata willakpika Dioska pay nishkata paktachik kashkata ruraq kashkamantaka huchakunataka perdonangami tukuy ima millaytapish anchuchingami kayna punllapi kikinta watashkata charik chinallatik kaya minchatapish llakichitukun chaymi kan mana perdonanata yachana chashna kakpipish imashinatik perdonaytukusha yallitik hatun llakitamari rurarka mana kashpaka llakichikka manatak arrepentirirkaka. Jesus nishkami tukuy huchayukunama apunchik Jesus nishkami tukuy huchayukunama shamuy kantasaq machisha tukuy kamakuchamanta shamuy kantasaq machisha tukuy kamakuchamanta. Kaskata tukuy kuna uyangami syukurnita tu kaskata tukuy kuna uyangami chaypi tukuy achangami syukatun Dios diaskata chaypi tukuy achangami syukatun Dios diaskata. Samupashun imanalla kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta kunanka rikushunmi imashina kashkataq perdonta kuna kashkata ña ama watashkashina katingapaq mana perdontiyaqpika shuk cadena ñukanchikta watashkata kayna punllapi sarun punllapi charikshinami kan chinallatik llakichikunmi kunan kay punllata chinallatik ñukanchik kaya minchatapish llakichingami chaymantami achka gentikuna mana perdonanata yachashkamantaka semana kunata killa kunata wakinkuna karin uni watakunata watashkashina katinkuna kawsankuna achka apanakuykuna mikaypika chinallatik tukuy partipi
shuk hatunllakipi kankuna mayjan mana perdonaytukuskamanta mana kashpaka mana perdonasha nishkamanta kay shukkunata tiyanmi familiakuna manchaywan kawsakuqkuna yayakuna mana wawakunata perdonashkamanta wawakuna yayakunata mana perdonashkamanta mana kashpaka familia pura mana perdontiyakpi fakirishka shinami kankuna perdonana illashkamantaka tukuy ñukanchik ayllu llaqtakunapimi achkata llakichishpa katin kay yachaykunapi rikushpa shamunchik tukuykuna riksishka Padre Nuestro hawa chaymanta kashna mañaychik hawa pachapi kaq ñukanchik yaya kantaka huchayllaq kashkamanta tukuykuna allinichun kan mandana punlla shamuchun hawa pachapi shinallataj kay pachapipish kan munashka rurarichun punllanta karaq shinallataj kunanpish mikunata karaway ñukanchikta llakichikkunata ñukanchik perdonashka shinallataj ñukanchik huchakunatapish perdonapay ima mana alli munaykuna shamuqpipish ama urmachun sakiwankichu millaypaq makimanta wakichiwanki kanka wiñi wiñayta hatunmantaq tukuyta ruraytukuq alli sumaqmi kanki chashnakachun nishpa mañankichik kunanka ñukanchikta llakichikkunata ñukanchik perdonashka shinallataj ñukanchik huchakunatapish perdonapay nishka hawami rikushun kay mañanapika Diuspaq shutita allinina hatunyachinamanta rimarkanchik chaypaq washaka pay mandana shamuchun nirkanchik shinallatik paypaq muni paqtachun nirkanchikmi rikushkanchikpismi Diosmi tukuy ñukanchik imalla ministishkataka kuqka kan kunanka rikushunmi ñukanchik huchakunata perdonapay nishkamanta chashnakaqpika allimi kan kikin ñuka tapurina perdonana shimika imatatik nishaninga kallaripika achikpimi churanakanchik kayta perdonka shuk aqllaymi kan perdonka mana kanchu shuk emoción perdonmanta rimashpaka kanmi aqllanki perdonanata mana kashpaka mana perdonanata kanpaq emocioneska kan imata aqllashkawan kan imata yurishkawanmi shuk yuyi tukuna kan ñukanchik munaykuna yuykuna emocioneska punllantami kaymanchayman kuyuritukun chashnapish perdonka shuk aqllaymi kan shinakaqpika allimi kanqa ñukanchikka perdonmanta rimankapaqka kay hawapi parlana kay hawapi yurina perdonmi kan shuk aqllayta ñukanchik rurashka shuktikkunata kacharichina kishpichina nitukunchik paykunami charirka ñukanchikwan shuk paqtachinata mana kashpaka shuk dibita huchallishkamanta ñukanchikta llakichishkamanta kutin perdonka nishaninmi ñukanchikwan shuk paqtachita charishkata ñukanchik contra huchallishkamanta pagana kashkatami ñukanchik aqllanchik chayta kishpichinata chayta kungarinata chaymi Diospaq shimi Bibliapi nishkashina perdonanaka kay Padre Nuestro nishka mañashkapika ninmi ñukanchik debita perdonay nishpa imamantatik chayka kan chayka huchata rushpaka debiyanchikmi ima horas kikin ñuka shuk tiendaman shuk almacenman imata randinamun rinchik chaypi ñukanchikman nin kay facturata pagana kanki ñukanchik chaymantaka pagana kanchik ñukanchik randishkamanta chasnallatikmi shuk factura shina shamun ñukanchikpaq chay facturataka kikinmi pagana kanki mana kashpaka mayjanmi kikinpaq randi pagana kan ima shina kaqpipish Diospaq ñawpaqpi huchallishkamantaka tiyanmi shuk pagana tiyanmi shuk factura chaymantami nin ñukanchik huchakunata ñukanchik debita perdonapay nishpa kikin ñuka facturata hatunyachishkanchik debiyashkanchik mana kasushkamanta Diosta kariyashkamanta Dios contra llakichishkamanta chaymantami mañashpaka nikunchik tukuy chay facturata tukuy ñukanchik debita fichapay perdonapay anchuchipay nikunchik kaymanta ashtawan rimashpaka mana nisha nikunchikchu kishpichina kashkamanta kungarina kashkamanta imata mana nishpa sakina kashkata mana kashpaka ima mana tukushkashina sakinalla kashkataka mana nishaninchu shinallatak imapish tukushkata imapish kashkata mana rikuqshina kungarina kashkataka chasnakaqpipish kashkatatik rikuqpika ñukanchikka mana chayta ruytukunchikchu ñukanchikka kashkatatikmi riksirina kanchik kashkatatikmi ñukanchikka nina kanchik kashnami tukurka kaymi tiyan ninami kanchik chashnami ñukanchikka perdonta mañaytukushun mana ñukanchikka ima tukushkata mana rikushun negashun nikunchikchu ashtawanpish shuk debi tiyarka y chay debita pagana kashkata rimakunchik pandarirkanchik huchallirkanchik y chaymanta pagana kashkami nishanin perdonanaka kunanka kaypika
ministinchikmi achikpi churanata, rimanchinmi ishkilaya perdón tiyashkamanta. Shukmi kan ñukanchik Dioswan apanakuypi, Diospak ñawpakpi ñukanchikka perdonashka kanakanchik. Kallari perdonka, hawapacha Dios manta perdonta chaskinami. Diospakshimi Bibliapika rimakun justificación nishpa. Diospak ñawpakpi ima huchachita mana charina kashka. Imashinati ñukanchiktaka kanka mana ima huchachita charingichu, culpata mana charingichu ninga. Kay hawa kayuri tukunchikmi shuk juzgadopi shuk juez kikinta nin mana ima culpata charingichu. Kikinka kay llakita rurarkanki, shinapish ñamana kanbak culpachu. Ima huchachita mana charingichu, kampika ima huchachita mana tarinchikchu mana rikunchikchu ningami. Diospakshimi Bibliapika ninmi justificados kanchik kishpichik Jesucristota chaskishkallamanta. Mana kanchu kikin ñuka allikuna kashkamanta. Jesusmi hatun cruzawapi ñuka debita pagarka. Chaytami Dioska chaskirka. Chaymantami Dioska ñukanchikta kanin ña ima huchachita mana charingichikchu. Kashkatatik rikukpika kulpayuqkunami kanchik. Huchachinapaq karikuna warmikunami kanchik. Ñukanchik debiashkamanta Diosta mana kazushpa, huchallishpa, hariyashpa kawsashkamanta. Diospak churi ima huchata mana charigmi ñukanchik huchakunamanta wanachita aparirka hatun cruzpi. Chasnami ñukanchikman perdonta kurka, chasnakaqpipish kaypika mana chay perdonmantachu rimakunchik. Ashtawanpish kaypika rimakunchikmin Dioswan comunionpi ñukanchik yayawan sumaqta kawsanamanta. Chaypimi makanakukunchik. Kikinka ñami paypaq wawa kanki. Diospak churi Diospak ushushimi kanki. Chasnakaqpipish ñukanchikka makanakukunchikmi Dioswan comunionpi mana alli kawsaytukushkamanta. Ñukanchik huchamantami paywan apanakuypi mana alli kanchik. Chaymantami Diospakshimi Bibliapika nin 1 de Juan 1:9pi ashtawanpish ñukanchik huchakunata willakpika Dioska pay nishkata paqtachik kashkata ruraq kashkamantaka huchakunataka perdonangami, tukuy ima millaytapish anchuchingami. Tawka kriqkunami kawsankuna uni punchakunata mana Dioswan apanakushpa. Chika paykunaka hawa pachaman ñampimi kankuna. Chasnakashpapish paykunapaq kawsaypi mana allichinata munankunachu. Mana perdonashka kashun ninkunachu. Dioswan sumaqta comunionpi kawsankapaq kayashpapi. Diospakshimi Bibliapi rimakun kungarinamanta. Shinapish imatatik nishanin kayka. Mana nishaninchu ima tukushkata kungarina. Nishanikunmi nanayta kushkata kungarinata. Ima nanachishkata kungarinami. Mana kanchu ñukanchik mana yuyarina. Ima tukushkaka kunan kay punllakunakama mana llakichishpa katinachu kan. Shuktak shimikunapika yuyarishun José paypaq wawkikunawan ima tukushkata. Paypaq wawkikunaka huchatami rurarka. Génesis 41:51 nin Joséka punta wacharishka wawataka Tayta Dioska ñuka llakikunatapish ñuka wasi ukupurakunatapish kungachishkami nishpami mana sesta shutichirka. Kaypika nikunmi Dios ayudashkata payta imata rushkata kungarichun. Shinapish capítulo 50pika rimanmi kutinllatik kankunaka mana allitami yuyarkankichik. Shinapish Dioska allipaqmi ukupashka nirkami. Joséka mana kungarirkachu paypa wawkikuna imata rushkata. Shinapish ña mana llakichirkachu, mana chukrichishpa katirkachu. Achkakunami chukrichishpa katichun sakinkuna, perdonashka kashpapish. Chasnakaqpika ama churashun ñukanchik emocionesta perdonanapika. Perdón tiyashka kaqpika shuk aqllimi tiyana kan. Chay aqllayka ña mana yuyarinkachu, mana kikinka kallarishpa kayta chayta rurarka nishpa yuyarikunkichu. Shuk huchamanta debitaka ñami pagashka kan. Kanta llakichishkamanta debi shinataka ñami perdonarkanki. Shinapish kikinllatikpishmi perdonarina kanki. Perdón hawa rimashpa katingapaqka nikurkanchikmi Diospaq ñawpaqpi ñukanchik debi kashkata. Shinallatak shuktikunapa ñawpaqpipish kutinkunanka rimashun ishkilaya perdonana kashkamanta. Kallaripika kikin ñuka perdonanata yurina aqllana kanchik. Ñukanchikmi perdonana kanchik mana perdonta mañaqpipish. Ni mayjan mana ninchu kishpichiway, ni mayjan mana ninchu arrepentirinimi, llakirinimi, shinapish kanmi perdonashkanki. Ima tachari rurarka mana yalliti kikinta nanachishkachu. Chaymantami kikinka kungarishkanki, perdonashkanki. Mana suyashkankichu arrepentirichunkuna. Mana suyashkankichu paykuna llakirinchikmi, kishpichiway, perdonaway, arrepentirinchikmi ninkakama.
Shinakaqpika kaymi kikinllatik yurishka perdonana kashkata. Shinallatik kayta runami kanchik. Shuktikuna mana riqsiritukun, manatik arrepentirish mana shuyitukunchikchu paykuna yurishpa ñukanchikta perdonta mañanamun shamungakama chaypi ñukanchik perdonankapaq. Achkakuna mana yurinpichari ñukanchikta llakichishkata chukrichishkata. Chika wakinkunaka ña wañushkakuna, ña uni watakuna wañushkakan. Shinakaqpika ñukanchikka sumaq kawsay alli tukuytaka mana shuyanakanchik paykuna shamungakama. Wakinkunaka mana yachanchik mayman rishkata. Paykuna munashpapish ña mana kuchullapi kan karupi kankuna. Kikin nanarishka, llakirishka charikangi. Shinapish mana shuyakunachu kangi. Paykuna arrepentirinkakama. Paykuna shamushpa perdonta mañankakama. Chasnaka kikinka watashka shinami katingi. Manatak allichi tukungichu. Chaymantami kikinllatik yurina kangi perdonanata. Imamantatik kikinka watashka shina kawsashaningi ña pasashka kunapi. Kayta yuyaypichari. Romanos 12:19 nin ñuka huyashka krikkuna kankunata fiñaqkunataka ama kankunallatak llakichichikchu. Ashtawanpish Tayta Dios llakichichun sakichiklla. Mandak Diosatagmi pay killkachishkapika ñukami llakichisha. Ñukami paykuna hapina kashkataka kushanikun. Imashina perdonanamanta rimashpaka rikuskanchikmi mana chari kikinta perdonta mañanka. Mana chari willanga, mana chari arrepentiringa. Shinapish kikinka perdonanami kangi. Kutinkatik perdonmi kan chikan. Kaypika pandarik llakichik runami pay imata roskamanta arrepentirin. Shamun, willan, perdonta mañan. Kaytami rurarkani, ñukami pandarirkani, mana allitami rurarkani, arrepentirinimi, kunanka allitami rosanini ninmi. Chasnakaqpika arrepentirina kanishaninmi, imata ruakushkata sakishanini, kunanka allita rosanini ninmi, ima mana allita roskata allichishanini ninmi. Y Diospak shimi Bibliaka kaytaka ninmi, arrepentirishkata rikuchichik. Shuktak shimikunapika, arrepentirishkatatak rikuytukunchikmi paypak rimaykunapi. Ima ruraykunapi, paykuna nitukun llakirinimi, pantatami roskani, perdonaway nitukunmi. Chaypi ñukanchik rikuytukunchik, paykuna kashkata willakushkata, paykuna mana rurakushkata. Chaytaka rikuytukunchikmi hawalla, paykuna imata roskapi. Chaymantami nin, arrepentirishkata kashkata rikuchichik nishpa. Tukuypimi allita runata mashkankuna, shinallatak imata allichi tukushpaka tukuytami rurankuna. Chaymi punguta paskan kutinllatik apanakuy tukunkapaq. Apanakuyka kunanka alli tukuy tukunmi, arrepentirishkamanta, perdonta mañashkamanta, kutinllatik apanakuy tiytukun, wiñari tukun. Ishkilaya perdonmanta rimashkanchik, shukmi kan kikintik perdonana, ashtawanka mashkanmi alli tukunata, ima llakipi churashkata allichinata. Perdonka shuk debita pagana ninmi, ima llakita kallarichikta allichinami. Cristo Jesusta kikin chaskishpaka, y Diospak ñawpakpimi ima huchachita mana charingi. Kutin kampandarishkata willangi parlangi, perdonta mañangi arrepentiringi, kikinka y Diosmi comunionpi kutin kallaritukungi. Imamantatik kayka maywali kanga, kaytami mana kungarina kangi, kaymi rikunata charin, kaykama imata rimakushkawanka. Ñukanchik debita perdonay, ñukanchik shuktikunata perdonashka shinallatik ninmi. San Mateo capítulo 6 verso 14-15 kayta nin, kankunata llakichikkunata perdonakpika, hawapachapi kankunapak yayapish, kankunapak huchakunata perdonankami. Kankunata pi llakichikpi mana perdonakpika, kankunapak yayapish kankunapak huchakunataka mana perdonankachu. Shukshina rimashpaka nikunmi, imashinami ñukanchik shuktakkunata perdonanchik, chasnallatik ñukanchiktapish perdonapay. Ñukanchik shuktikkunata mana perdonakpika, ñukanchiktapish mana perdonankachu. Wakinpika ñukanchik debimi ashtawan hatun kanga. Kikinta llakichinkachari shuk kutin, ishki kutin, kimsa kutin. Shinapish ñukanchikka ya Diostaka punllantami llakichishpa katinchik. Ñukanchik yuykunawan, ñukanchik ima roshkawan, mayman rishkawan, ya Diosta llakichinchik. Ya Dioska punllantami ñukanchikmanta wakan. Ñukanchik payman tukuy horas shamunchik, y paymi nin perdonashkami, ña kungarishkami. Paymi ninkunan ñukapakman shamuy, ñukata mañay kanpak debita pagachun, y ñukaka listumi kani perdonankapaq. Shinapish mañankimi kanpak debita ñuka perdonachun, kutin kikinka mana shuktikunapaq debita perdonashaninkichu. San Marcos 11:20-26 kama Jesús shuk parlota rikuchin, Dios pikri, Dios pikrishpaka hatun urkukunatapish kuyuchi tukunkillami.
Dios pakshimi Biblia pishu hatun urkuka ñukanchik imata mana mishaypaq imata mana allichipaq kaqtami riman. Ninmi chaytaka shuk hatun urkuta shina nitukunki kanpaq kawsaypi kuyuri chaymantaka hatun mamakuchaman ringallami. Ima wancharin makanakukunki, imachari kanpaq hatun problema kan, manachari mishay tukunki, manchay wanchari kawsakunki, ima pichari watashka shina kanki. Ima kaqpipish Diospak ayudawanka mishay tukunkimi, chaymanta llukshay tukunkimi. Diosmi kikinta ayudanga chay hatun urkuta shina uyuchinkapaq. Mana perdonanaka kanpaq kawsaypi harkankami, Dios hatun mancharinakunata ama rurachun. Chashna kaqpika shuk milagrota kanpaq kawsaypi ministishpaka perdonanatami ministinki. Proverbios 19:11 nin, alli yuyayuq runaka phiñarishpapish harkarinmi, phiñachikpipish shunkupi chinkachishpami alli runa kashkata rikuchin. Mana perdonashpaka kanpaq kikin kawsaytami watashka shina dacharinki. Chaymantami ministinchik shuktikkunata perdonanata, ñukanchikllatak perdonanata. Perdonmanta rimashpaka achka kutin mana kanchu shuktikkunata perdonana, ashtawanpish ñukanchikllatak perdonarinapish kan. Chaymi ninchik mana kayta rushka kashpaka, chayta rushka kashpaka, mana paykunawan kashka kashpaka, kaywanka rikuchikunchikmi ñukanchikllatik arrepentirikushkata. Kishpichik Jesucristopi nirka, kaytami rurachunini. Kallaripika nirka Diosta huyay, chaypu ashaka nirka kanpaq prójimuta huyay, kikinta huyarik shinallatak. Perdonana huwaka kaytami nin Diospak shimika, 1 Corintios 13:5pi, huyayta charikka mana mishaychu, mana kikinpaqlla yuyaqchu, mana hawalla phiñarikchu, llakichikpipish mana chay yuyaylla kawsanchu. Yachanami kanki imata rushkata, shinapish mana munanchu payka chayman kutinllatik tigrachun, kanpaq yuykunapi, kanpaq kawsaypi. Kunanka aqllanami kanki, ari humana, mana chayta rushachu kutinka, arrepentirinimi ña perdonashkami. Chashna kaqpika imamantatik ña perdonashkapi charirashpa shina katinki. Diosmi nin, arrepentirirkanki, perdonarkanimi. Shina kaqpika ña saki, chaymi kan shuk aqllay. Kutinmi diablo Satanaska kutinmi apamunka kanpaq umaman. Shina kaqpipish willanami kanki, cruzpimi ña ñukataka perdonarkanishpa. Kaytami ñukanchik yachanakanchik, ña mana chayman tigranachu kanchik. Mashna tiemputatik sakikrinki, diablo kikinta chaypi preso shina charichunka. Kikinka kishpichishkami kanki, kacharichishkami kanki, Diospak ñawpaqpi riqsirishpa, kanpaq debikunamanta punllanta perdonta mañashpa katishpa. Shuktikkunata perdonay, kikinllatik perdonashpa, chinallatik perdonta mañaqpi perdonashpa. Perdonka mayvalgmi kan, kashkatak imapi mana pandari Dioswan comunionpi kankapaq. Chika Dioska tukuytik huchamanta laduyashkami kan. Chaymantami ñukanchikka punllanta paywan apanakunkapaqka mayllarik shina punllanta perdonta mañana kanchik. Chaypaqmi kushka perdonta. Perdonka ñukanchikta kacharichinmi ima ñukanchik ruraykunamanta, pandarishkamanta paktachinata kashkamanta. Shinallatik Dioska kushaninmi ñukanchik shuyakushkata shuktikkunamanpish. Dios ñukanchikta perdonachun munashpaka ñukanchikpish shuktikkunatami perdonanakanchik. Kaymi maybalik. Kayka Jesucristo yachachishka Padre Nuestro pimi kutin rimakun. San Mateo capítulo 6 verso 14-15 kaytanin. Kankunata llakichikkunata perdonakpika, hawapachapi kankunapaq yayapish, kankunapaq huchakunata perdonankami. Kankunata pi llakichikpi mana perdonakpika, kankunapaq yayapish kankunapaq huchakunataka mana perdonankachu. Shukshina rimashpaka nikunmi, ima shinami ñukanchik shuktiqkunata perdonanchik, chashnallatik ñukanchiktapish perdonapay. Ñukanchik shuktiqkunata mana perdonakpika, ñukanchiktapish mana perdonankachu. Chika mayvalikmi kan, shuk huchayillak, kashkata rurak Dioswan tandalla kankapaqka. Chashna kaqpika, ama sakishun ñukanchik hucha, mana kashpaka, ñukanchik mana perdonashun nishka, ñukanchikllatik ministishka perdonta mana shuktiqkunaman kushan nishka, ñukanchik kikin comunicacionta Dioswan harkachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.